Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umuvugizi wa M23 yavuze ko barimo kuganira na perezida wa Kongo Kinshasa ku ntambara bahanganyemo ngo bagere ku gahenge karambye kandi ko ibiganiro bigeze kuri Doha muri Katare. Oscar Barinda yarabajwe kuberutse gutangazwa na perezida wa Kongo Tshisekedi ari Buruseli mu nazi cyumweru gishize, aho yavuze ko kwinjiza mu ngabo no muri leta bahoze mu nyeshyamba bitazongera kubaho, aho yagize ati kereka nibanyica. Kuri ibyo Barinda yashubije BBC ati turimo turaganira n'intumwa za leta Doha, hari ibyagizweho kandi ibindi bigikomeza, sinumva rero ko bisaba urupfu rwe. Twe turahaye turi mu biganiro kandi bimwe biragenda neza kandi tubifitemo icyizere. Kwinjiza mu ngabo no muri leta bahoze mu nyeshyamba ni kimwe mu bisubizo byagiye byifashishwa mu gukemura amakimbirane hagati ya Kinshasa n'imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bw'iki gihugu kuva mu myaka 20 ishize. Mu ijambo ryo kuwa gatandatu ari Buruseli imbere y'amushyigikiye, Tshisekedi yaravuze ati ibyo binyoma byose bisi ibiganiro byarangiye habaye kuvanga ingabo, ubumwe bw'igihugu nibe byazanye ibibazo dufite. Nge ndavuga nti ntibizongera, nashaka ko tuganira ibibazo by'igihugu, ariko nibivuze ko bigomba kurangira aho za burasage na mixage tukinjiza mu nzego za leta abantu bagumutse, abantu b'ubwene gihugu bushidikanwa. Tshisekedi ashinjwa no gufasha M23 ibyo Kigali yakana, ndetse mbere agiye avuga ko bamwe bagize umutwe atari abanyekongo. Barinda yabwiye BBC ko bahanganye na leta bagize M23 abakongomani, atafise M23 nitwe duhanganye na leta kandi dufite ibyo dusaba. Turi mu biganiro na leta Doha, niba avuga kuganira turimo kuganira nawe kandi ibyo biganiro bigeze kure, tumaze kujyayo inshuro zirenga 5. Barinda yavuze ko kuwa mbere intumwa za M23 zagize Doha nanone rwaniriza leta ya Kinshasa kugira ngo twige kubariza gahenge ku buryo buhoraho. Abajijwe niba muri ibiganiro FC M23 yarasabye cyangwa zizasaba kwinjizwa mu ngabo za leta no kwinjizwa muri leta, yashubije ati ibyo ntibiragirwaho ubu, turiga ku bibazo tubiturutse mu mizi, bizaza bikurikira, bizaza ari Doha ya gatandatu. Hagati mu mpera z'icyumweru gishize umudepite wo mu ishyaka ry'ubutegetsi mu nteko ishinga amategeko ya Kongo yayikirije iyo nteko umushinga w'itegeko usaba ko bahoze mu mitwe y'inyeshyamba batagomba kwinjizwa mu ngabo za leta ya Kongo cyangwa mu nzego za leta batabanje gukurikiranwa mu butabera, mu gihe impande zombi zigiye kuganira kubariza agahenge zumvikanye. Imbere imirwano ikomeje kuva mu bice bitandukanye by'intara za Kivu ya ruguru n'iy'amajyepfo. Kuwa mbere muri teritwari ya Rutshuru havuze imirwano hagati y'abazarendo bo mu mutwe wa CMC-FDP n'umutwe wa M23 muri Gupuma ya Bukombo mu duce twa Kinyamugezi, Rushihe n'ahandi muri teritwari ya Kivu y'amajyaruguru. Ibinyamakuru muri Kongo bikuretse abo muri Bukombo imirwano yavuze kandi muri iyi minsi mike ishize mu bice bya Rukweti muri teritwari ya Masisi na Kibati muri Warikare hagati ya M23 n'imitwe itandukanye wazarendo. Imirwano yose ikomeza guteza impfu z'abarimo abasivile, ubusahuzi n'abantu benshi bakava mu byabo bagahunga. Hanyuma ariko Joseph Kabila Kabanga waza ari perezida wa Kongo Kinshasa yeburije n'abanyapolitiki batandukanye batavuna ubutegetsi bwa Tshisekedi bamusimbuye ku butegetsi. Kabila agiye guhuza abanyapolitiki mu nyuma y'ibyumweru 2 ubutegetsi bw'Kinshasa mu katirwa gupfa nyuma yo kumva ibyaha birimo guhambanira igihugu, kujya mu twugambira gukura ubutegetsi ndetse n'ibyaha by'intambara. Jeune Afrique yatangaje ko kuri uwa kabiri tariki ya 14 Ukwakira aribwo Kabila ahura n'abanyapolitiki. Bamwe mu bantu hafi ya Kabila avuganye n'ikinyamakuru bavuze ko iyo nama nyine bigamije kubaka bundi bushya urugamba rwa politiki mu rwego rwo guhangana na perezida Tshisekedi. Kuri ubu bamaze kwemera kwitabira inama harimo Taponyo Mapono waza minisitiri w'intebe wa Kongo Kinshasa umaze amezi make ahungiye mu Bubiligi nyuma yo gukatirwa imyaka 10 yo gukora imirimo y'agahato. Barimo kandi Seth Kikuni uri mu bahatanye na perezida wa Kongo mu matora ashize, harimo Frank Diongo umaze igihe ahungiye mu Bubiligi. Cyo kimwe n'abayoboke benshi b'umuza amashyaka Front Commun pour le Congo ya Kabila na Nehemi Mwiranya Wironja waza ari umuyobozi w'ibiro bye, Raymond Chibanda usanzwe ari umuhuza w'ibikorwa wa FCC, Jose Makira wigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bwa Kabila na Richard Muweji waza ari guverineri w'intara wa Yaba. Barimo kandi Kikabini Karubi usanzwe ari intumwa ya Kabila akamujyanamo iki kimwe na Patience Yaba. Inama y'i Nairobi icyakora ntabwo yitabirwa n'abanyapolitiki bakomeye nka Moise Katumbi ndetse nta muntu n'umwe uza kuba ibimuhagarariyemo nubwo ari yayitumiyemo. Abandi batayitabira bari Manite Fayulu abamwegere bavuze ko atigeze atumirwa na Jean-Marc Kabund ndetse na Delice Sanga. Naho nyuma y'umunsi w'igisirikare cya Kongo gisabye abarwanyi ba FDL gushyira intwaro hasi no kwishyira mu maboko ya MONUSCO, uyu mutwazi usohora itangazo wemeza ko igisirikare cy'u Rwanda RDF n'ibyitso bahurimo barimo kubuza abarwanyi bayo kwerekeza ku bigo bya MONUSCO kugira ngo bitange. Ni itangazo rigaragaramo ibinyoma umuntu ahita abona ko byanditswe mu bufatanye na FDL ndetse na FARDC bisanzwe bikorana bya hafi ukurikije imvugo zakoreshejwemo. Icyo abasenguzi baza n'uburyo FDL yahise yemera umuhamagaro wa FARDC byihuse ikabigaragaza muri iryo tangazo nyuma ritaratangarije isi ku mugaragaro ko yemeye kwitanga. Iryo tangazo ryashyizweho umukono ku cyumweru tariki ya 14 n'umuvugizi wa FDL Bwana Kirengoma ritangira rivuga ko ubuyobozi bw'igisirikare cya FDL bwamaganye ibikorwa bya RDF bibangamira binyuze mu ikoreshwa ry'ingufu n'ibikorwa by'ubucengezi itambuka mu ry'imitwe yacu n'abasivile berekeza mu kigo cya MONUSCO kiri Goma aho ni muri Kivu y'amajyaruguru. FDL ikomeza igira iti mu kubahiriza ubusabe bwa guverinoma ya Kongo Kinshasa bwo ku itariki ya 14 Ukwakira twari twemeje kuva muri teritwari imbere y'itariki yagenwe, ariko ingabo zacu zabujijwe gukomeza kwerekeza mu kigo cya MONUSCO. Ivuga ko iyo byakoze ubunyuze mu kubatega ibico, ubugambanyi bwa bamwe bayicengeyemo ngo bahagarariye amakuru yo bari kunyura kugira ngo ibitambike. Mu itangazo rya FDL yakomeje igaragaza ko intego yayo ya kabiri nyuma yo kwitanga ari ugutaha no kugira mu biganiro bihuza abanyarwanda
impaka mu isura y'amasezerano yabanje atavuzwe ariyo n'igihe yabereye igizwe hagati y'indi mitwe itavuzwe ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Izi mvugo zumvikana nk'izanzwe bikoreshwa no mu Kongo iyo bagaragaza ko FDLR atari ikibazo ku Rwanda. Bamwe bagaragaza ko FDLR itakibaho ari urwitwazo u Rwanda rukoresha kugira ngo rujye muri Kongo Kinshasa. Abandi bakavuga ko bayishinze u Rwanda rushinja gukora jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda batakibaho, ariko none itinda gusohora amatangazo abanyomoza agaragaza ko yari kandi ikora. Nasimbukiye muri iki gihe abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Manitswe mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 16 Nairobi habaye urupfu rutunguranye rw'umupolisi wo mu ishami rya General Service Unit wacungaga umutekano ku ngoro ya perezida. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano bivuze ko umupolisi yishwe n'umugabo witwaje icumu ubwo ari kurembo hafi irembo rya D ahinjira abashyitsi bajya mu ngoro ya perezida. Uwo mugabo w'imyaka 56 bivuga ko yaje yambaye nk'umutindi wo mu muhanda afite isabuni yahishemo icumu. Yaje kwihisha inyuma y'indabo ategereza igihe bashinzwe umutekano urabugijwe n'imodoka yinjiraga ahita asohoka vuba amutera icumu mu gituza. Polisi yahise ajyana mu bitaro bya Kenyatta Nairobi Hospital, ariko yahageze yamaze gushiramo umwuka kubera amaraso menshi yari yatakaje. Abandi bapolisi baraho ngaho bahise bafata uwo mugabo batuma yikiriza inzego z'iperereza. Mu magambo yabwiye abapolisi yavuze ko yoherejwe na Satani kugira ngo agire icyo akora. Iri sanga yaryabaye mu gihe perezida William Ruto yari muri iyi ngoro yitegura kujya mu ruzinduko i Kiyonza City mu ntara ya Machakos. Inzego z'umutekano zahise zikaza umutekano ku marembo yose y'ingoro ya perezida wa Kenya. Byongeye kandi byabaye nyuma y'amasaha make undi mupolisi wa GCU yiciwe muri hoteli hafi ya Mombasa Road abivuga ko yaguye mu ntoki z'umuturage nyuma yo gucwana. Polisi yatangaje ko iperereza rigikomeye kugira ngo amenyekane impamvu y'uwo mugabo n'icyamuteye gukora ubwo bugizi bwa nabi. Nkiri muri Kenya ariko kandi mubwire ko perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko agiye gutangira amasomo y'ikijiju cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu bijyanye n'ubwenge bw'ubukorano AI muri Open University of Kenya. Icyemezo cyafashe nk'ubutumwa bukomeye bushishikariza abayobozi n'abaturage kumenya uburyo ikoranabuhanga rishya rizahindura isi. Ibi yabivugiye mu gace kayo ibijyanye n'ikoranabuhanga kazwi nka Konza Technopolis, aho yatangije ikijiju cya mbere cyo kubaka ibikorwa remezo by'ibanze aho hantu. Open University of Kenya ni kaminuza ikoresha ikoranabuhanga mu buryo bw'imyigire, aho abantu bose bakurikirana amasomo yakoresheje kure na AI. Yashimangiye ko leta yiyemeje guteza imbere buhendutse. Ateye igiye guhindura uburyo dukora ibintu byose, gucunga imirimo ya leta, gutanga ubuvuzi n'uburezi. Ni ngombwa ko abayobozi bacu bataguma inyuma. Rutavuze ko leta yoye yiyemeje guteza imbere uburezi buhendutse kandi bworoheye buri wese binyuze mu ikoranabuhanga ryo rikoreshwa muri Open University of Kenya. Ati yiyemeje kubashyigikira kandi nk'imwe mu nzira yo kubikora. Nanjye ninjiye muri ayo masomo ya AI kugira ngo nsobanukirwe neza. AI igiye guhindura uburyo dukora ubuvuzi, uko tuyobora leta, uburyo dutanga uburezi n'ubuvuzi. Niyo mpamvu usanga twebwe abayobozi tudagoye gusigara inyuma. Perezida yavuze ko azajya afata amasomo nk'abandi banyeshuri kandi yizeye ko azakirwa neza. Yongeye ko bitarenze umwaka utaha Open University of Kenya izaba ifite abanyeshuri 100,000 ikazaba ari kaminuza nini kurusha izindi mu gihugu. Umuyobozi wa Open University of Kenya Professor Elijah Umwenga yavuze ko kwiyandikisha kwa perezida ari ikimenyetso gikomeye cy'icyizere mu burezi bugezweho kandi ko bizatera abandi benshi gukurikiza urugero rwe. Perezida utasangana impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu binyabuzima n'ibinyabutabire yakuye muri kaminuza ya Nairobi 2018. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa mu Burundi. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mapuro barandika. Banazwa amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko Zari yarengiye mu Bunyoni. Uwoza minisitiri w'intebe w'iki gihugu yamaze kujya muri koma. Bunyoni yagiye muri koma nyuma y'iminsi 5 muri gereza yarafungiwemo akajya kuvurirwa mu bitaro bikuru bya Gitega. Ubwo yajyanwe mu bitaro nabwo amakuru avuga ko atashoboraga kubona, kuvuga cyangwa se kumva. Bunyoni mu polisi batinyetse mu Burundi yabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu hagati ya 2020 kugeza 2022. Muri Mata 2023 nibwo uyu mugabo yatawe muri yombi ashinjwa ibyaha birimo gushaka kugira nawe umukuru w'igihugu Perezida Valentine Ndayishimiye. N'ibyaha nyuma yaje guhamwa n'urukiko rw'ikirenga mu Burundi rumukatira igifungo cya burundu mbere yo kujyanwa muri gereza ya Gitega. Agaseke k'amakuru mu Karere ngafunikira muri Uganda. Abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika. Banitswe perezida w'ishyaka FDC mu matora perezida muri Uganda Bwana Nandala na Sani Mafabi nawe yakiri gisaba arimo akababwira ko bamwe ku mwaka utaha azaringaniza imishahara bagahembwa kimwe kuko abigisha siyanse rero bakizwe kubera n'ubutegetsi bwa perezida Museveni. Uyu munyapolitiki udahabwa amahirwe ubwo yamazaga mu karere ka Buko yavuze ko bibaje ko abanyeshuri batari kwiga nyuma y'igihembwe kigeze hagati kubera imyigaragambyo y'abarezi basaba guhembwa neza cyane cyane abigisha amasomo y'ubumenyi rusange. Agerageza gukora ku marangamutima y'abarezi Bwana Mafabi yavuze ko bitumvikana ukuntu umwarimu wigisha imibare ahembwa umushahara ukubye kandi wigisha icyongereza kandi wigisha imibare yigisha mu cyongereza nawe wigishijwe na mwarimu w'indimi. Perezida Museveni ushaka manda ya 7 umwaka utaha yasobanura impamvu asumbanya abarimu mu mishahara avuga ko banakenera babasha kuvumbura ibigezweho kandi nta nyuguti n'imwe abanyendimi bashobora kuvumbura kandi ko mu masomo y'ubumenyi rusange nta buhanga burimo bwo kubyigisha uramutse umwagariza utabona ikindi kintu akora mu buzima. Kuva tariki ya 15 ukwezi kwa 9 kugeza uyu munsi abari bigisha ubumenyi rusange bari mu myigaragambyo magana umushahara muke bahembwa. Abo bari barashaka guhembwa nka bagenzi babo bigisha amasiyansi mu gihugu. Bwana Nandala Mafabi yavuze ko ku butegetsi bwe abacuruzi batoya bazakora ku mafaranga kuko azavanaho imisoro ngo buri wese yoroherwe. Uyu mugabo yagaragaje ko buri mwaka igihugu gihomba umurengera mu miliyari y'amashiringi agiye muri za ruswa. Avuga ko naramuka abaye perezida w'iki gihugu iki kibazo kizahinduka amateka. Amatora muri Uganda mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha abahabwa amahirwe yo guhatana bya nyabyo ni Perezida Museveni umaze imyaka 39 ku butegetsi na cyagura Nyir'Ubatarias Bobo Wine bigaragara ko ashyigikiwe n'abakiri bato mu gihugu.
Muri Afrika, perezida uri mu mazi wa Madagascar Andrea Joelina yavuze ko uyisha ahantu hatekanye mu igerageza ryo kumwica nyuma y'ibyumweru bishize hari imyigaragambyo y'abasaba ko yegura. Mu ijambo yavuze imbona nkubone yagejeje ku baturage arinyuje ku rubuga rwa Facebook, Joelina imyaka 51 yavuze ko itsinda ry'abasirikare n'abanyapolitiki ryashize umugambi wo kumwica. Ntiyayishuye ahantu aherereye, ariko mira makuru atemejwe yari yumvikanije ko yahunze igihugu atwawe n'indege ya gisirikare y'Ubufaransa, afite ubwenegihugu bwa Madagascar n'ubw'Ubufaransa. Ibi bikurikiye imyigaragambyo imaze ibyumweru 2 iba kuri iki kirwa, hari niyobowe n'urubyiruko igamije kumurika ku butegetsi. Amagerageza ananiwe ya Joelina yo gucubya uburakari bw'urubyiruko rwo bigaragambya bahimbwe Genocide Mada, bituma umuperezida wa Madagascar yirukana abagize guverinoma ye bose, ndetse agira n'ibindi yemerera bigaragambya ariko bibi by'ubusa. Ntarongera kuboneka mu gihugu kuva kwa gatatu ushize, ndetse mu mpera z'icyumweru gishize irubyara Joelina byatangaje ko igerageza rigamije kumurika ku butegetsi ryari ririmo kuba. Ijambo rye ryo kuwa mbere ryatinijwe inshuro nyinshi kubera akajagari, mu gihe abasirikare bakangisha gufata icyiciro gikuru cya televiziyo y'iki gihugu kiri mu nyanja y'Abahinde. Amaherezo mu ijambo ryatangaje kuri Facebook yagize ati guhera tariki ya 25 Nzeri habaye amagerageza yo kunyica no kumirika ku butegetsi. Itsinda ry'abasirikare n'abanyapolitiki ryacuje umugambi wo kunyica, byabaye ngombwa ko nshaka ahantu hatekanye kugira ngo ninde ubuzima bwanjye. Hari uburyo bumwe gusa bwo gukemura ibibazo, ubwo ni ukubahiriza itegeko nshinga ririho mu gihugu. Mu mpera z'icyumweru gishize umutwe ukomeye wa gisirikare witwa Captas cyangwa se Corps de l'armée de personnel et de services administratifs et techniques wafashije mu kugeza Joelina ku butegetsi 2009, wakoze ibikorwa byo kubangamira ubutegetsi bwe ubwo yitangazaga ko ari urimo gutegeka ingabo zose z'igihugu, mu gihe abasirikare bakuru bo muri uwo mutwe bifatanije n'abigaragambye mu mihanda w'umurwa mukuru Antananarivo. Nyuma y'inama yabaye kuwa mbere y'abakomanda ba gisirikare, Jean de Monstene Picuras, umugaba mukuru w'ingabo mushya washyizweho n'umutwe wa Captas, yizeje abaturage ko inzego z'umutekano zirimo gukorana kugira ngo ibintu bigwe mu buryo mw'icyo gihugu. Itangazo ry'ibiro bya perezida rivuga ko ku mugoroba wo kuwa mbere General Picuras yari ari ku kiriro gikuru cya televiziyo y'igihugu agerageza gukemurira amakuba ari mu gihugu. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo mu ishyaka mu ryambere rinini cyane muri tabiri n'ubutegetsi bwa Madagascar utifuje gutangazwa amazina yabwibise ko urebye igihugu gitegetswe n'uwo mutwe wa gisirikare wa Captas yavuze ko riteganya gutanga ikirego mu rukiko kigamije kweguza Joelina kubwo guta umwanya w'ubutegetsi. Benshi bo mu itsinda ry'aficyane rya Joelina bari bafatanije ku butegetsi bamaze guhungira mu birwa bya Maurice, nubwo ufite umutungo kamere mwinshi cyane. Madagascar ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi. Banki zivuga ko 55% by'abaturage babaye munsi y'uburongo bw'ubukene, mu gihe ikigo cy'isi cy'imari IMF igaragaza ko barenga gato 1/3 cy'abaturage ba Madagascar ari bafite umuriro w'amashanyarazi. Imyigaragambyo yatangiye ishingiye ku burakari butewe n'uko amazi n'umuriro byakomeza kugenda bibura gato gato, no kwiza guhindura isura ihinduka kugaragaza kutanyurwa mu butegetsi bwa Joelina kubera ubushomeri bwinshi mu gihugu, ruswa n'amakuba atewe n'ikiguzi cy'imibereho. Umuryango w'umugeni uvuga ko nibura abantu 22 bishwe, abarenga 100 barakomereka mu minsi mike yo mu ntangiriro y'imyigaragambyo. Nubwo leta yakanye iyo mibare, abayibonye bavuze ukuntu abashinzwe umutekano barashe kubigaragambyo bakarasamo amasasu nyamasasu. Muri kumwe muri uko kurasa uruhinja rwari rumaze igihe gito ruvutse rwapfuye ruzi guhumeka umwotsi nyuma yo kugirwaho n'imyuka iryana mu maso. Kuva Madagascar ibonye ubwigenge mu mwaka wa 1960 ku Bufaransa bwayikolonizaga, yagiye ibamo imvururu nyinshi, harimo n'imyigaragambyo ikomeye cyane 2009 yatumye ari perezida Marc Ravalomanana yegura ku butegetsi. Joelina yitabujyaho. Joelina ikigero ufite imyaka 33 yabaye perezida wa mbere muto cyane ku myaka muri Afurika, ategeka imyaka 4 aza gusubira ku butegetsi nyuma y'amatora yabaye 2018. Joelina yavukiye mu muryango ukize. Mbere yo kwinjira muri politiki yubatse izina nk'umushoramari n'umuvangamiziki cyangwa se umudije. Muri urwo ruganda ashinga radio na kompanyi yo kwamamaza, ariko bidateye kabiri isura y'umugabo uzi wo kwambara kositimu zimukura neza kandi zikamubera no kugera mu maso bamugaragaza nk'abakiri muto yatangiye guhindana, mu gihe ibirego by'ikene wabo na ruswa byashinze imizi byananiraga kurandurwa ku butegetsi bwe. Mu mahanga, leta ya Venezuela kuwa mbere yatangaje ko izafunga ambasade yose mu murwa mukuru wa Norvege nyuma y'iminsi umukuru w'abatavuga n'ubutegetsi muri Venezuela Maria Corina Machado ahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Mu itangazo yasohoye, leta ya Venezuela ntacyo yavuze kuri icyo gihembo cya Machado, ivuga ko gufunga ambasade biri muri gahunda yo kuvugurura ambasade zayo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Norvege yemeje ko Venezuela yafunze ambasade ya Yosiro, ariko minisiteri ntiyavuze impamvu. Akanama ka Nobel Yosiro kuwa gatanu kahaye icyo gihembo Maria Corina Machado mu kumushimira kubera umurimo we udacogora mu guharanira uburenganzira bwa demokarasi ku baturage ba Venezuela. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro yavuze ko Machado imyaka 58 ari umupfumu w'umudayimoni. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Norvege yavuze ko iyo cyemezo kibabaje. Uwo mugore uvugira minisiteri ati nubwo ari ibibazo byinshi tutavugaho rumwe, Norvege irifuza gukomeza gufungura ikiganiro na Venezuela ndetse izakomeza gukora iganisha muri iki cyerekezo. Yongeyeho ko iki gihembo cyitiriwe Nobel kirigenga kuri leta ya Norvege. Machado amaze imyaka akora ubukangurambaga bwo kurwanya Maduro. Ibihugu byinshi bibona ubutegetsi bwa Maduro amaze imyaka 12 nk'ubutemewe n'amategeko.
muri uyu mwaka ushize igihe kinini Machado yakimaze aba mu bwihisho mu guha icyubahiro icyo gikorwa gikomeye yagezeho umukuru w'akanama ka Nobel Jorgen White Frieden yavuze ko Machado ari umuntu w'ingenzi utuma abatavuga n'ubutegetsi muri politiki babaza bacitsemo ibice cyane bunga ubumwe ku butegetsi bw'igitugu cy'ubugome ubu bwugarijwe n'amakuba y'imibereho nayo mu bukungu. Machado yabwiye BBC Mundo ishami rya BBC ritangaza amakuru mu rw'icyesipanyol ko icyo gihembo yaba ari nk'urushinge ruteye mu bikorwa bya politiki ati gishyira imbaraga icyizere ku baturage ba Venezuela ko tubona ko tutari twenyine. Venezuela nafunze amasade muri Australia mu gihe yafunguye amasade nshya muri Zimbabwe no muri Burkina Faso. Ibihugu yise abatanyabikorwa bigiye kirekire mu rugamba rwo kurwanya igitutu cyabaga gashaka buhake uku gufunga amasade kwa Venezuela mu bihugu bibiri by'inshuti za hafi za Amerika kubaye nyuma y'ibyumweru hafi ubucyabene bwinshi hagati ya Venezuela na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cya Amerika cyashenye amato nibura cyavuze ko yari atwaye ibiyobyabwenge bikuye muri Venezuela bijyanye muri Amerika cyica abantu 21 bari muri ayo mato mu gikorwa ubutegetsi bwa Perezida Amerika Donald Trump bwite intambara yo kurwanya ibiyobyabwenge. Ibyo bitero byamaganwe n'ibihugu byinshi birimo na Venezuela na Colombia. Bamwe mu banyamategeko bo mu mahanga bavuze ko ibyo bitero ari ihonyora ry'amategeko mpuzamahanga. Muri 2010 nibwo Norvège aheruka guhura n'ikibazo cya diplomasi kubera igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Icyo Norvège yagiranye ikibazo n'Ubushinwa nyuma y'uko Yaba utaravugaga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubushinwa wapfuye 2017 aho igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel byatumye Ubushinwa buhagarika ubuhahirane mu bucuruzi hamwe n'undi mubano bwari bufitanye na Norvège bwongera gusubukura uwo mubano hashize imyaka 6 2016